what is up guys? Come back here again with another episode of our vlog. So ngayon po, alam nyo na. Let's go! So what is up guys? Nakarating na po kami ngayon dito sa Del Leonor's Inland Resort. So, it's montage time muna tayo guys. Let's go! Sa likuran ko, ito na po ang main entrance. So hindi pa po kami nakakapasok kasi hindi pa po sila nagbayad guys. Yes! At ibang kasama namin dito sila. Yes! Tarong ba? Papa-alpa. Papa-alpa. Pasok muna. So, what is up guys? Nakapasok na po kami ngayon dito sa loob ng Del Leonor's. So, napakaganda po dito ngayon guys kasi napakarami pong sitawagan na dinosaur. Dinosaur! Nasaan dinosaur? Grabe na wala. Tura! Yun yung dinosaur, diba? Dinosaur! Yes guys. So, tara! You know, may mga dinosaur po dyan. Tapos meron din sila ang ano dito guys. Right. Wonderlight Viking. Wow! So iniwan na po kami nila mama. Yes. Jom! Tara! So napakalika pala dito sa loob guys. Lakambal din ako. Kumusta ang buhay ni mo dapart? Bitambay lang. Yes guys, napakaganda. At meron din sila ditong mga bomb car. Ha? So, dito daw kami papasok ngayon sa Raging River. Yes. Kasyang ngit-ngitag na ako eh. So ayun na nga guys, sinundo po namin yung ibang kasama namin. Kaso lang, nakasakay sila sa sasakyan. At nahiya po kami sumakay kaya babalik kami doon sa pinagalingan namin. Diba guys? Ay. So, kasama po natin dito ngayon si General Bato de la Rusa! Let's go! Yes guys, Ay! yan na, takatarog chagit po. Si Kuya Kin na, guys, Kuya Kin. Nasa tabangan si Kuya. Napakarami nila guys. Volcano yun, nagtuwad-tuwad. Napakarami nilang Si Auntie yun, nagdagan. magkakasama. Tayo na wala, makanila pilog sakay sa ilahat eh.
There's always water. Ay, ay. Uy! Ay, siglingkod-lingkod dira. Foul rep. Yun o, kambal na empoy. Wala, nalapas sila. Lumampas sila, guys. Wala, lapas sila. Lapas sila, boy. Dito, Kyle. Lapas sila eh. Lapas sila. Nalapas lagi sila part. Ayos kang bal, bato de la Rosa Asa? direct. Ay, picture ko diri ako. Kapangit ni mo. Alam. So guys, kakaligo lang po namin, no? So huwag po kayong maingay. Lamig ang lechon, no? Kasi una mo breaking na ba? Muli ko pag makakaon ko ba yun? Condition kayo ba? Maboro kayo eh. Mabore kayo. May 6 feet dito. 6 feet kayo pero. Tigit-tigit lang. Tanawar agad na, oh. Ganahan mo yung gana, bay. Brightness na. Kain na guys. Let's eat. Ikaw daw ba yung mampo, Jo? Ay, si Juma, day. Kay Diyos nun, ba kayo ni si Juma? Sa tot, thanks God. Maraming salamat po. Para, overexposure. Taka naman ka, wala man nasa tao ba? Wala yung kambo sa simbahan ba? Ngi, ako ba yalos permente? Tama, dili man mo. Pero madlock yung makampo ba? Mana Ano madlock mo ka mampo? Ana na gani. Let's pray guys. Let's pray. Ana man ang makampo. Ano ba day? Let's pray. Ana Nga na daw sila mampo guys, manaw. Mag-ana no, mag-ana ka. Let's pray. Ana dito sa likod. Ana go. Pinaunsa? Kama no kampo ka. Ngi. Ana. Oh, Ban gani layo kay siya, gitawag na ko gani. ban prayer mo tawag to ban. Sunod kay Nay ko anjo. Sunod. April. Nay ko an. Tawag na nay tagalan bansa. Yut camp gapon yut camp. Yut camp na yut camp. Sila dito eh. Tawaga dito, Jo. Jo, tawaga ba? Sabayan ta ka. Sabayan ganita ka. Ano mampo na gani? Uy, mga pangit, mga una daw. Maka asahan ka.
Tata. Shooting star. Oh, shooting star. Ano tayo sound mo? Kano, pag-aanan. So guys, mga onday mi guys. Makikaon rami diri ah. Makikaon rami diri sa gula mi kaila. Sige guys, makikaon na. May bagaan yung mga namay kung kaon mo mi diri ah. So mga rami diri ah. Gula mi kaila diri ah. Tagoy part. So, kakain muna kami guys. Balik lang mamaya. Let's go. Sometimes I make this life thing harder than it needs to be. Not dead yet, true shit. So why do I worry about what I can't see? I've been stressing about money for my rent, but the money that I spent last night with my friends was worth it. Sometimes I make this life thing harder than it needs to be. So many lights with us tonight, night. Don't let them go to waste. Look into my eyes. It's gonna be alright, right. Tomorrow's gonna be okay. One moment, one shot. That's all we got. One moment, one shot. I don't belong to somewhere else than where I lay my bags. It's so hard to stay up and don't hide away behind the same old mask. But tonight I got the cool and I wanna go dance with you. So if you are in the mood, it's worth it. Pero no. We don't belong with masks on. Leave them here and don't look back. So many lights. So guys, nagulat mi sa sakyanan kay dugay kayo. Mura. Oh, moro. Piston. Wala pa mo. Kuan sa. Okay. Pwede man yung model yung tabunan ba? Pwede man diri oh. So guys, nagulat kami karon sa. So what is up guys? Nagulat mi karon sa sakyanan. Nga among sakyan, shuttle dai shuttle. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in faith.
Gusto yung bataan yun. Ayaw, pag-hug. Bataan. Hoy, ganyan mo din, party-party to ba? So what is up guys, pauwi na po kami ngayon at kasama po natin si Marjo. Maraming salamat sa panunood. Please like, comment, subscribe, i-ring nyo na rin yung bell. Let's go!